ntabwo bikiri ibanga ko intambara Amerika na Israel byatangije kuri Iran itagenze uko ibi bihugu byombi byifuzaga, ndetse ko iminsi ishira ni nako amakuru y'ibyabaye muri iyi ntambara ataragiye hanze agenda amenyekana. Kuri ubu iyi ntambara iri mu bihe by'agahenge, ndetse ejo bundi Amerika iherutse gutungurana yongera ku gahenge, nyamara aka gahenge kongerewe Iran itabisabye, ndetse n'ibyo Amerika yategetse Iran kubahiriza birimo gufungura umuhora wa Hormuz. Iran yabiteye utwatsi ikomeza kufunga, ariko Amerika ntiyongera gutangiza intambara. Amerika nayo yari yihimuye ivuga ko igomba gufunga inzira zose zikoreshwa n'ubwato bwa Iran bujyana ibikomoka kuri petrol mu mahanga. Ariko igitangaje nuko ibingibi bitashyizwe mu bikorwa kubera ko n'amagingo ya Iran iracyohereza petrol yayo mu mahanga. Icyahindutse gusa nuko yahinduye inzira ubu bwato bwayo bwanyuragamo, ubu ngubu bukaba busigaye bunyura ku byambu biri mu majyepfo y'igihugu aho kuba biri mu burengerazuba bw'igihugu. Nyamara nubwo Iran yari irimo gusuzugura Amerika bene aka kageni, imbere ya kamera Donald Trump ntabwo yatinye kwigamba inshuro nyinshi avuga ko Amerika irimo gutsinda iyi ntambara, kandi ko Iran irimo gukora ibishoboka byose itakamba yifuza ko ibihe by'agahenge bikomeza, ibintu Iran yakunze guhakana inshuro nyinshi. Igitangaje muri ibi byose nuko noneho Iran yanazanye andi mategeko mashya mu biganiro bikomeje gutegurwa hagati y'impande zombi, bikagomba kubera muri Pakistan. Muri ibi biganiro Amerika yari irajwe ishinga no gusaba Iran guhagarika gahunda yayo yo gukora intwaro za kirimbuzi. Byageze ubwo Donald Trump anavuga ko Iran yemeye kureka uyu mugambi, ndetse ko Amerika izohereza abahanga bayo bakajya kuvana ubutare bwa uranium muri Iran bakabujyana muri Amerika. Iran yaje gutera ishoti ibi byifuzo bya Amerika, ndetse mu biganiro bindi biteganyijwe hagati y'impande zombi Iran yavuze ko ingingo yo kuyibuza gukora intwaro kirimbuzi itihutirwa cyane, bityo ngo ntabwo ikwiriye kuza mu bintu by'ibanze byo kuganiraho. Iran irifuza ko ibiganiro bizakorwa mu byiciro bitatu. Icya mbere kikaba cyo gufungura umuhora wa Hormuz, icya kabiri kikaba cyo guhagarika intambara burundu, mu gihe icyiciro cya gatatu kizaba cyo kuganira ku bijyanye n'intwaro kirimbuzi za Iran. Ingingo Iran yifuza ko ziganirwaho mu biganiro bizakurikiraho harimo gukurirwaho ibihano by'ubukungu, kwishyurwa imitungo yayo yangijwe na Amerika na Israel muri iyi ntambara, aho igenzura ryerekanye ko Iran yahombye ibikorwa bifite agaciro ka miliyari 1,000, ubwo ni trillion. Iran kandi irifuza ko ibi biganiro bizibanda ku buryo bwo gufungura umuhora wa Hormuz kandi igakomeza kuwugenzura, ibi bikajyana no guhagarika intambara burundu. None niba Iran yarasuzuguye ibyifuzo bya Amerika ikanga gufungura Hormuz ndetse igakomeza kohereza petrol yayo mu mahanga, hakiyongeraho amananiza mu biganiro bigamije kurangiza iyi ntambara, niki kirimo gutuma Donald Trump atongera gutangiza intambara kuri Iran? Niki cyateye ubwoba Donald Trump ku buryo asa nk'uwirengagije intambara kandi yarahoze yikomanga ku gatuza avuga ko igihugu cye kirimo gutsinda Iran mu buryo bukomeye? Reka tubivugeho. Je nitwa Ismael Mwanafunzi. Kuva intambara yatangira, Amerika yarashe muri Iran inshuro zirenga 13,000 mu minsi 38 yonyine. Nta gikorwa remezo gikomeye cya Iran kitarashweho na Amerika, kuva ku nganda z'igisirikare cya Iran kugera ku nzu z'abajenerali, ububiko bw'intwaro na petrol n'ibindi bitandukanye. Israel nayo yarashe muri Iran inshuro zirenga 18,000, bivuze ko ibi bihugu byombi byarashe muri Iran inshuro zirenga 30,000 zose uziteranyije. Icyakora ushobora gutangiza intambara ariko kuyirangiza byo ni ikindi kindi. President Donald Trump yatangije intambara yizeye cyane ubushobozi bw'igihugu cye nyuma yo kwizezwa na Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu ko Iran yacitse intege cyane itazashobora kubona imbaraga zo kwirwanaho muri intambara. Bitekerezwa ko imibare y'aba bayobozi ariko itagenze nk'uko babitekerezaga, kubera ko Iran yaratunguranye cyane muri iyi ntambara kurusha uko impande zombi zabitekerezaga. Ku ikubitiro Israel yari yijeje Amerika ko Iran idafite indege za gisirikare zishobora gukoreshwa mu kurasa ibirindiro bya Amerika biri mu burasirazuba bwo hagati. Ibi ni ibanga ariko rizwi na bose ko Iran idaherutse gutunga indege za gisirikare zikomeye. Iziherutse nizo yaguze muri Amerika mbere y'impinduramatwara yo mu 1979. Izindi nizo yaguze mu Burusiya, gusa n'amagingo ya ntabwo Uburusiya burashobora kuziha Iran. Iyi ni imwe mu ngingo zikomeye ziri buganirweho mu biganiro biri buhuze Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Iran Abbas Araghchi uri mu ruzinduko mu Burusiya, aho yagiye kubonana na Perezida Vladimir Putin. Muri make, kuba Iran itari ifite indege z'intambara zikomeye ni ikintu impande zombi zahurizagaho, aho inzego z'ubutasi za Amerika n'iza Israel zahurizaga ku kuba uburyo bwonyine Iran yari isigaranye bwo kwirwanaho ari ukurasa missile zivuye muri Iran.
izi nazo ibihugu byombi byari byarateguye uburyo bwo kuzishwanyaguza hifashishijwe systeme z'ubwirinzi zirimo THAAD, Patriot na Iron Dome. Iyi niyo yari imibare ya Amerika na Israel. Gusa ibi bihugu byaje gutungurwa nuko mu minsi ya mbere y'intambara Iran yatunguranye cyane ikoresha indege za F5 Tiger II mu kurasa ku birindiro bya Amerika biri mu burasirazuba bwo hagati. Iyi ni indege yakozwe n'abanyamerika mu myaka y'1950 n'1960. Ubwo Iran yayiguraga icyo gihe yari indege igezweho cyane ifite ikoranabuhanga ryabicaga bigacika nk'uko babivuga muri icyo gihe. Ibihugu birimo Brazil, Ubusuwisi, Thailand, Taiwan, Maroc, Korea y'Epfo n'ibindi byinshi byarayiguze bikajya biyikoresha. Gusa bitewe n'uburyo ikoranabuhanga mu by'indege z'intambara ryateye imbere mu myaka 50 ishize, byinshi muri ibi bihugu ntabwo bigikoresha iyi ndege, ndetse n'ibizikoresha bizikoresha mu myitozo ya gisirikare aho kuba mu ntambara. Amerika nayo ikoresha iyi ndege mu myitozo ya gisirikare ku buryo irimo kugenda iguriza indege ikazigura mu bihugu yari yarazigurishijemo mu myaka yashize kugira ngo ikomeze zikoreshe mu myitozo. Kuri Iran, iki gihugu kimaze gucana umubano na Amerika cyagize ibibazo bikomeye byo kuburaho kugura indege za gisirikare, ndetse Amerika yahise ihagarika gufasha Iran mu bikorwa byo gusana indege iba yarakigurishije. Mu rwego rwo kwirwanaho, Iran yatangiye kugerageza kwisaniriza indege nubwo itabaga ifite ibikoresho bihagije bivuye ku nganda z'abanyamerika zakoze izi ndege. Ibyo Iran yakoraga byari nko kwirwanaho, uretse ko bitari butanga igisubizo kirambye. Gusa nanone ntabwo Iran ari igihugu cyo gusuzugurwa, kubera ko ni kimwe mu bihugu bisohora aba engineer benshi barangije kaminuza kandi b'abahanga. Nko muri uyu mwaka wa 2026 muri kaminuza za Iran hazarangiza aba engineer bagera ku 300,000, ibituma Iran izaza ku mwanya wa 4 mu bihugu bifite aba engineer benshi basoje kaminuza mu mwaka umwe nyuma y'Ubushinwa, Ubuhindi n'Uburusiya. Aba engineer nibo Iran yakoresheje mu myaka ibarirwa muri 40 imaze mu kato ka Amerika kugira ngo isane indege yaguze muri Amerika, ndetse ni nabo Iran yakoresheje mu kwikorera programme zayo za missile ikabikora nta gihugu kiteye inkunga. Aba engineer kandi ni nabo Iran irimo gukoresha mu mugambi wayo wo kubaka intwaro kirimbuzi, umugambi wanagejeje kuri iyi ntambara y'uyu munsi. Muri make, gahoro gahoro Iran yaje gushobora gusana indege za F5 Tiger II, ariko ubushobozi ntabwo inzego z'ubutasi za Amerika na Israel zashoboye kubutahura mu buryo bukwiriye. Icyaje kuvamo nuko intambara imaze gutangira, Iran yaje gukoresha izi ndege zayo mu kurasa ku birindiro bya Amerika biri mu burasirazuba bwo hagati, ikintu cyatunguye Donald Trump n'abandi bayobozi b'ingabo muri Amerika na Israel. Iran yabanje kurasa systeme z'ubwirinzi za Amerika kuva kuri Patriot na THAAD ndetse na Iron Dome. Zimwe muri izo zarangiritse, biha Iran amahirwe adasanzwe yo gushobora kohereza iyi ndege mu kurasa noneho ku birindiro bya Amerika mu buryo bufatika. NBS News yerutse kwandika ko muri rusange Iran yarashe ku birindiro byose bya Amerika biri mu burasirazuba bwo hagati uko ari 11. Ibi birindiro biri mu bihugu 7. Ntabwo kandi Iran yabirashaho inshuro imwe gusa ngo birangire, yabirashaho inshuro zirenga 100 muri rusange. Ibikorwa Iran yangije byatunguye abanyamerika, kubera ko ntabwo bari biteze ko Iran ishobora kugira ubushobozi bwo kurasa ku bikorwa byinshi cyarimwe, kuva ku mihanda ikoreshwa n'indege za gisirikare kugera kuri za radar zikorana n'ibyogajuru. Nta na kimwe Iran yasize inyuma. Ibikorwa remezo bidashobora kwimukanwa hafi ya byose Iran yabirasheho. Ibyo Amerika yari ishoboye kwimura byose byarimuwe, birimo indege za gisirikare ndetse n'abasirikare ubwabo. Amakuru avuga ko byageze ubwo abasirikare ba Amerika bagiye kuba muri za hotel ziri Dubai na Abu Dhabi, ari nabyo byatumye Iran iza no kurasa kuri izi hotel kubera ko zari zahindutse ibirindiro by'abasirikare ba Amerika. Abasirikare bari mu ntambara muri icyo gihe nkuko twigeze kubigarukaho. Isuzuma ry'ibanze ryakozwe na Amerika nkuko NBS News yabitangaje byagaragaje ko ibikoresho bya Amerika bikenewe gusanwa nyuma yo kwangizwa na Iran bifite agaciro karenga miliyari 5 z'amadolari. Gusa ngo aya mafaranga ashobora kwiyongera kubera ko ibarura rya nyuma ntabwo ryari ryakorwa neza. Kuba Iran yarasiba ibikoresho bya Amerika ntabwo ari ikibazo. Ikibazo gikomeye nuko Iran yashoboye kubirasa bitari rimwe gusa, ahubwo bikaba inshuro 100 kandi bigakorwa mu buryo bwatunguye Amerika na Israel. Uburyo Iran yashoboye gukoresha indege ifite ikoranabuhanga ryo mu 1960 igashobora kwinjira mu kirere kirinzwe na systeme z'abanyamerika bivugwa ko ari za mbere ku isi, ni ikindi kintu cyakomeje kuyobera Donald Trump n'amagingo ya. Mu rwego rwo guhisha amakuru y'ibyo Iran yakoze muri iyi ntambara, Amerika yahisemo gutegeka ibigo bikoresha ibyogajuru kudasohora amafoto yerekana uburyo ibirindiro bya Amerika byarashwe na Iran byangiritse bikomeye. N'uyu munsi ntabwo aya mafoto arajya hanze, ndetse biragoye ko azigera asohoka mu bihe bya vuba. Ku rundi ruhande, Minisiteri y'Ingabo muri Amerika, Pentagon,
iherutse gukora igenzura ryerekanye ko bibeshye ku bushobozi bwa Iran muri iyi ntambara. Iri suzuma ryagaragaje ko nubwo Israel na Amerika barashe ibisasu birenga 30,000 kuri Iran, ariko iki gihugu cyagumanye ubushobozi bwacyo mu gukomeza kurwana intambara y'igihe kirekire. Nk'ubu hejuru ya 70% bya misile za Iran ziracyahari, ndetse hejuru ya 60% by'ahizi misile zishobora kurasirwa naho haracyahari. Ahasenyutse muri iyi ntambara naho ngo hashobora gusanwa vuba. Hejuru ya 40% bya drone za Shahid Iran yakoresheje cyane muri iyi ntambara nazo ziracyahari. Byose bikerekana ko ibyo Donald Trump yakundaga kuvuga byuko basenye ubushobozi bwa Iran mu buryo bukomeye bitari ukuri 100%. Ikindi byemezwa ko ari ikinyoma kirimo kugaragazwa magingo aya, ngo ni ikiguzi cy'ibyo Amerika yashoye muri iyi ntambara kiri hejuru cyane y'ibyo abateguye iyi ntambara bibwiraga. Nk'ubu mu minsi 38 Amerika yarwanyemo na Iran yakoresheje ingengo y'imari ibarirwa muri miliyari ziri hagati ya 28 na 35 z'amadolari. Gusa igenzura rirambuye rishobora gutuma iki kiguzi kiyongera. Ikiguzi cy'intambara kiri hejuru, ariko ntabwo ari cyo cyonyine giteye impungenge abanyamerika ugereranije n'uko ibikoresho byinshi byakoreshejwe muri iyi ntambara, kandi kubisana mu gihe gito bikaba bigoye cyane, rimwe na rimwe bitanashoboka. Tomahawk ni kimwe mu bisasu bikomeye Amerika yarashishije, aho yakoresheje ibisasu birenga 1,000. Buri mwaka Amerika igura Tomahawk zigera ku 100, gusa bivuze ko uyu muvuduko udahindutse byazatwara Amerika imyaka 10 kugira ngo yongere kugira ububiko bwa Tomahawk bungana n'ubwo yari ifite intambara itaratangira. Buri Tomahawk imwe muri izi zakoreshejwe ifite agaciro karenga miliyoni 4 z'amadolari. Mu bubiko bwa Amerika hasigayemo Tomahawk zibarirwa mu 3,000 gusa. Amerika kandi yakoresheje misile zirenga 1,200 zikoreshwa muri systeme y'ubwirinzi ya Patriot. Misile imwe muri izi 1,200 igura hejuru ya miliyoni 4 z'amadolari. Izigera ku 2,000 gusa nizo zisigaye. Amerika kandi yakoresheje misile zizwi nka JASM zirenga 1,100. Zizwiho kurasa ahantu hanini nk'ikigo cya gisirikare, ahabikwa intwaro, aharasigwa misile, inzira z'indege z'intambara n'ibindi nk'ibyo. Zifite umwihariko kandi wo kurasa ahantu kure cyane. Kuri izi ntwaro za JASM Amerika isigaranye zigera ku 1,500 gusa. Bivuze ko yakoresheje hafi 1/2 cy'izi misile mu ntambara itaramaze iminsi 40. Imwe muri izi ntwaro igura nibura miliyoni 1,100 by'amadolari. Icyakora giteye ubwoba abasirikari ba Amerika bategura intambara nuko bitewe n'ubuke bw'ibikoresho, Amerika irimo kwimura bimwe mu bikoresho ikabijyana mu burasirazuba bwo hagati, aho ibivanye ntihagire ikihasigara. Muri gahunda ya Amerika yo kugira imbaraga za gisirikare mu duce twose tw'isi, iki gihugu gifite ibirindiro birenga 700 binyanyagiye hirya no hino ku isi. Muri buri gace k'isi Amerika ibigomba kubihafite ukuboko. Nk'ubu hafi y'Uburusiya mu bihugu biri mu burasirazuba bw'Iburayi, Amerika ifite ibirindiro mu Budage, ariko ikagira n'ibindi bigo bito, ikagira intwaro na za radare ziri mu bindi bihugu byose bifite intego yo gukumira Uburusiya mu gihe bwaba butangije intambara kuri OTAN. Ni nako bimeze hafi y'Ubushinwa, aho Amerika naho ihafite ibirindiro cyane cyane mu bihugu birimo Korea y'Epfo n'Ubuyapani. Amerika iherutse kuvana hano mu Buyapani aircraft carrier izwi nka USS Abraham yijyana hafi ya Iran. Systeme y'ubwirinzi ya THAAD nayo yavanywe muri Korea y'Epfo ijyanwa hafi ya Iran. Iyi systeme niyo yonyine yari muri iki gice cy'isi ku buryo kwimurwa gutyo byasize icyuho gikomeye, cyane ko akamaro kayo ka mbere ari ukurinda Korea y'Epfo mu gihe yabigabweho ibitero na Korea ya Ruguru, igihugu bitajya imbizi kandi gitunze intwaro kirimbuzi. Byinshi muri ibi bisasu tuvuzeho byakoreshejwe nabyo byagiye bivanwa mu birindiro bya Amerika biri hirya no hino ku isi, ku buryo ubu ngubu hari ikibazo gikomeye cy'ubuke bw'intwaro zihambaye mu birindiro bya Amerika. Hagati aho Iran ikomeje gukoresha akagahenge mu guhiga abatasi ba Israel ndetse na Amerika, aho kuri ubu ngubu bagera kuri 7 bamaze gutabwa muri yombi. Kuri iki cyumweru nibwo bafashwe. Gusa nanone Iran nayo yarahombye cyane muri iyi ntambara, aho bivugwa ko kuva yatangira ibikorwa remezo bya Iran byangiritse bibarirwa agaciro karenga miliyari 1,000. Kubisana bizatwara imyaka itari munsi y'10, nabwo mu gihe ibihano by'ubukungu byashyiriweho Iran byakurwaho, naho ubundi bishobora no gutwara imyaka irenga 20 nk'uko raporo zimwe zibyerekana. Ni ingenzi kandi kwibuka ko Iran nayo ikomeje igenzura ryo kureba ibyangijwe muri iyi ntambara, ahanini ikibanda ku bikorwa bya gisirikare, uretse ko n'ibya gisivil byangiritse nabyo ari byinshi. Muri iyi ntambara byaje no kumenyekana ko Israel yahaye Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu systeme yayo ya Iron Dome kugira ngo izi leta zikoreshe mu guhangana na misile za Iran. Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu nicyo gihugu cyarashweho ibisasu byinshi na Iran inyuma ya Israel, aho cyarashweho ibigera ku 2819. Ubusanzwe Israel ntabwo igigurisha iyi systeme ya Iron Dome, uretse ko yayicuruje kuri Amerika gusa.
leta zunze ubumwe z'abarabu zabaye igihugu cya mbere ku isi cyakiriye ikoranabuhanga rya Isirayeli. leta zunze ubumwe z'abarabu, kimwe mu bihugu byari bimaze igihe mu muryango uhuriza hamwe ibihugu bicuruza peteroli, cyamaze gutangaza ko cyikuye muri uyu muryango cyari kimazemo imyaka 60. Kimwe mu bitumye leta zunze ubumwe z'abarabu zivana muri uyu muryango ngo harimo amananiza yo gutegeka ingano runaka ya peteroli kitemerewe kurenza gucukura ndetse no gushyira ku isoko mpuzamahanga, no kuba uwo muryango usa n'uwashimuswe na Arabie Saoudite, igihugu cya mbere gishyira peteroli nyinshi ku isoko muri uwo muryango. Iki cyemezo cya leta zunze ubumwe z'abarabu kije mu bihe bibi isi ihanganye n'ubwiyongere bukabije bw'ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli byatewe n'ifungwa ry'umuhora wa Hormuz unyuramo 20% by'ibikomoka kuri peteroli bijya ku isoko mpuzamahanga. Nyinshi muri peteroli ya leta zunze ubumwe z'abarabu nayo ica muri uyu muhora. Ubu burakari bukabije bwa leta zunze ubumwe z'abarabu bwatewe n'iki mu by'ukuri? Biraza kugira ngaruka ki ku bucuruzi bwa peteroli cyane cyane muri OPEC, umuryango wakunze gushinjwa kenshi kuba agatsiko ka mafia gashinzwe guteza akaduruvayo mu bucuruzi bwa peteroli ku isi. Leta zunze ubumwe z'abarabu ni kimwe mu bihugu bikomeye byashinze umuryango wa OPEC, kiza ku mwanya wa gatatu mu bihugu bigize uwo muryango byohereza ku isoko mpuzamahanga peteroli nyinshi. Nka mbere y'uko intambara yo muri Iran itangira, umuhora wa Hormuz ugafungwa, iki gihugu cyashyiraga ku isoko mpuzamahanga utugunguru twa peteroli tugera kuri 3,400,000 buri munsi. Icyakora buri gihe iki gihugu cyakunze kwinubira gutegekwa kugurisha peteroli nke ugereranyije niyo kiba gifite mu bubiko. Akaba ari amabwiriza OPEC ishyira ku bihugu binyamuryango mu rwego rwo kwirinda ko ibiciro bya peteroli ku isi biba byinshi igata agaciro. Kimwe mu bihugu byakunze gushwana na leta zunze ubumwe z'abarabu ni Arabie Saoudite. Igihe cyose abarabu babaga bashaka gushyira hanze peteroli nyinshi, Arabie Saoudite yarabyitambikaga ikavuga ko hakenewe ko hashyirwa hanze peteroli nke. Ibi leta zunze ubumwe z'abarabu byarazirakaje cyane kubera ko babifata nk'igitugu no kugendera ku mategeko y'umunyamuryango umwe ku nyungu ze bwite. Ikinyamakuru Financial Times cyavuze ko ibi bihugu byanashwanye cyane kubera intambara ya Amerika muri Iran, aho leta zunze ubumwe z'abarabu zavuga ko bitari bikwiriye ko iyo ntambara itangira mu gihe Arabie Saoudite yo ishyigikiye leta zunze ubumwe za Amerika na Isirayeli. Leta zunze ubumwe z'abarabu zo zivuga ko muri ibi bihe ibihugu by'abarabu byahigiye isomo ku buryo bidakwiriye gushingira ubuzima bwabyo kuri Amerika, kubera ko ubwo Iran yaraswaga nayo yihimuye irasa ku bihugu by'abarabu kubera ko nibyo biyegereye kandi bikorana na Amerika. Uretse kuva muri OPEC, leta zunze ubumwe z'abarabu zanatangaje ko zigiye kuva mu muryango wa OPEC+. Uyu nguyu uhuriza hamwe ibihugu biri muri OPEC ukongeraho ibindi bitarimo ariko byiyemeje kugendera kuri amwe mu mabwiriza ya OPEC. Ibyo bihugu byiyongeraho birimo Burusiya, Brazil, Sudani y'Epfo n'ibindi. Minisitiri ushinzwe ingufu muri leta zunze ubumwe z'abarabu, Suhail al-Mazarwi, yavuze ko uyu mwanzuro wo kwivana muri OPEC ugamije kurinda ubusugire bw'igihugu cyabo mu gufata imyanzuro ijyanye n'icyerekezo bafite mu by'ubukungu. Ati uyu muryango twarawufashije cyane, twashyigikiye imyanzuro yawo yose, ariko igihe kirageze ngo turebe ahazaza hacu. Ati kuba twahisemo kugenda iki gihe ntacyo bitwaye kubera ko nta ngaruka bizagira ku bindi bihugu bicukura peteroli. Ntabwo ingaruka zigenda rya leta zunze ubumwe z'abarabu ziramenyekana kubera ko n'ubusanzwe umuhora wa Hormuz peteroli yabo yanyuragamo uracyafunze. Icyakora iki gihugu cyatangaje ko inzira z'ubucuruzi nizibara gufungurwa ngo bazakomeza kohereza ku isoko mpuzamahanga ibikomoka kuri peteroli bihagije nk'uko byari bisanzwe mbere. Kugeza ubu leta zunze ubumwe z'abarabu zohereza hanze 1/2 cy'ingano ya peteroli boherezaga mbere y'uko intambara ya Iran itangira. Hashize igihe leta zunze ubumwe z'abarabu zigaragaza ko zikeneye ubwisanzure bwo gushyira ku isoko ingano ya peteroli yose bakeneye kugira ngo babashe kubona amafaranga ahagije yo gutera inkunga imishinga yabo ikomeye y'iterambere. Arabie Saoudite yo ntabwo ibi ngibi bikozwa. Ishaka ko ku isoko mpuzamahanga hajyayo peteroli nke kugira ngo ibiciro byayo bihore hejuru. Ibi bihugu kandi bisanga mu bwumvikane buke buturutse ku bibazo bya politike biri muri Yemen. Leta zunze ubumwe z'abarabu zishyigikiye umutwe urwanya leta wanigaruriye uduce tumwe na tumwe wise Southern Transitional Council, mu gihe Arabie Saoudite ishyigikiye leta ya Yemen. Ibi bihugu byongeye kuvuga rumwe mu kwezi kwa kabiri muri uyu mwaka ubwo Iran yabagabagaho ibitero yihimura kuri Amerika. Leta zunze ubumwe z'abarabu kandi zashinje ibindi bihugu bihuriye mu rugaga rw'ibihugu by'abarabu ko ntacyo byakoze ngo byirwaneho ubwo byamishwagaho ibisasu na drone ziturutse muri Iran.
iki gihugu kivuga ko hari hakenewe kugira icyo bakora bakihagararaho, ariko abandi ngo barabyanze, bifite aho bihuriye na Amerika kubera ko ariyo yagombaga gutanga umurongo niba barasa cyangwa se niba batarasa. Uko gutereranwa bivugwa ko kwatumye Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu zitangaza ko zishobora kwivana muri uyu muryango uhuriza hamwe ibihugu by'Abarabu. Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu zivuye muri OPEC mu gihe bateganyaga ko guhera mu kwezi kwa gatanu muri uyu mwaka uyu muryango uzongera ingano ya petrol bashyiraga ku isoko mpuzamahanga, hakiyongeraho utugunguru 226 buri munsi. Icyakora abasesenguzi bakavuga ko nabyo ntacyo bizatanga cyane mu gihe umuhora Hormuz uzaba ugifunze. Reka dusubize amaso inyuma ariko turebe ku mateka y'ishingwa rya OPEC nuko yageze aho igera uyu munsi, ikaba mu dutsiko bivugwa ko ari utwa mafia tuyoboye ibiciro by'ibikomoka kuri petrol ku isi. Igitabo La face cachée du pétrole cy'umufaransa Eric Laurent kivuga ko petrol ariyo ntwari ikomeye yayoboye ikinyejana cya 20. Ubwongereza bwabaye igihangange kubera ko buri mu bambere bavumbuye amariba ya petrol mu burasirazuba bwo hagati. Amerika yo ubuhangange bwayo yabuvanye mbere na mbere mu mariba ya petrol yavumbuye muri Texas n'andi mariba icyo gihugu cyagiye kigwizaho mu bihugu by'Abarabu. Ubufaransa nabwo bwaje mu bihugu byari bifite ijambo rikomeye cyane mu kinyejana cya 20 kubera amariba ya petrol bwabashije kubyaza umusaruro mu majyaruguru ya Afurika, ari naho bwari bufite ijambo rikomeye. Eric Laurent aragira ati buri kubonye abadiplomate b'ibihugu bahana ibiganza bishimye wagombaga guhita utekereza ko bamaze gusinyana amasezerano afite ahuriye n'ibikomoka kuri petrol. Ibikorwa byo gucukura petrol hirya no hino ku isi byigabanyijwe na societe zirindwi zikomeye zo muri bya bihugu twavugaga mu kanya byamenye ubwenge kare. Izo societe zageze aho zitwa Seven Sisters cyangwa se abavandimwe barindwi, zirimo Shell na BP zo mu Bwongereza, Exxon Mobil, Chevron, Gulf na Texaco zo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, utibagiwe na Total Energy y'Abafaransa. Izi societe zafashe isi mu biganza zitegeka uko zibyumva mu kinyejana cya 20. Nizo zaturukagamo imyanzuro ituma ibiciro ku isi bizamuka cyangwa se bikamanuka. Nizo zashoboraga gutuma perezida runaka ajya ku butegetsi cyangwa se akabuvaho, zigatuma politike runaka mpuzamahanga ifatwa ndetse n'ibindi. Nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose, gukenerwa kw'ibikomoka kuri petrol byarushijeho kwiyongera. Inganda zikora imodoka n'indege zari zimaze kuba nyinshi. Inganda zavukaga amanywa nijoro, kandi mu byo zikeneye kugira ngo zibashe gukora harimo ibikomoka kuri petrol. Nibura mu mwaka w'1950 buri munsi ku isi hakoreshwa gutugunguru twa petrol miliyoni 10, ariko byageze mu mwaka w'1970 uwo mubare warikubye inshuro 6. Ku isi hakoreshwa gutugunguru twa petrol miliyoni 60 buri munsi. Nubwo yaba Amerika, Ubwongereza cyangwa se Ubufaransa aribo bagenzuraga icukurwa n'icuruzwa rya petrol ku isi, nta numwe wari ufite amariba ye. Ibi bihugu byose byasabaga ko bijya gucukura mu bindi bihugu. Kubera ko ibihugu byinshi byari bigisinziriye, nka Amerika yakoraga ibishoboka byose kugira ngo petrol iyibone ku buryo buhendutse. Ibi nibyo byafashije inganda zayo gukora cyane mu gihe ibindi bihugu byari byarazahajwe n'intambara ya kabiri y'isi, maze bakora ibicuruzwa byinshi bitabahenze. Ibintu byaje guhinduka mu 1960 ubwo ibihugu byacukurwagamo petrol byashingaga umuryango ubihuza ari wo OPEC, bikemeza ko uwo muryango ari nawo uzajya wemerezwamo ibiciro by'ibikomoka kuri petrol aho kugendera ku ijambo ry'ibihugu bitagira petrol. Ibihugu byashinze uyu muryango bwa mbere ni Iran, Iraq, Kuwait, Arabia Saudite na Venezuela. Haje kwiyongeramo ibindi bihugu nyuma nka Algeria, Congo, Guinea Equatorial, Gabon, Libya, Nigeria na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Mu myaka 10 ya mbere birasa nkaho nta jambo ibi bihugu byagize. Icyakora OPEC yagize agaciro cyane mu 1973 ubwo yafatiraga ibihano Amerika ndetse n'ibindi bihugu bikomeye nyuma y'intambara ibi bihugu by'Abarabu byagabye kuri Israel. Ni intambara yiswe The Yom Kippur War. Ibi bihano byiganjemo ibyo guhagarika kugurisha petrol muri Amerika ndetse n'ibindi bihugu bikomeye byatumye ibiciro by'ibikomoka kuri petrol hirya no hino ku isi byiyongera. Bya bihugu bikomeye byatangiye gutikira, bitangira kubona ko igisasu byikoreye gishobora kubiturikana isaha yari yose. Eric Laurent mu gitabo La face cachée du pétrole ati ibikomoka kuri petrol icyo gihe byabaye oxygene y'isi, ariko binahinduka uburozi ku banyapolitike. Kubera petrol ibihugu bitarotaga kuzava mu butindi byarakize karahava. Twavuga nka Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, izi zivanye muri OPEC, Arabia Saudite, Kuwait ndetse na Qatar. Ibi byateye imbere biratinda. Ahari ubutayu hatangira kuzamuka imiturirwa buri munsi, none ubu nibyo cyitegererezo cy'iterambere ku isi. Mu myaka y'1980 politike y'isi yasaga niyubakiye ku bikomoka kuri petrol, ubifite akaba ari ugira ijambo mu bandi. Amerika yatangiye kwiga amayeri
yinjirira ibihugu byacuruzaga peteroli nyinshi, bagirana amasezerano ko peteroli yose ku isi izajya icuruzwa mu madolari gusa. Byari amayeri yo gushaka uko ikomeza kugenzura ubucuruzi bw'ibikomoka kuri peteroli, ariko no kuzamura agaciro k'idolari mu ruhando mpuzamahanga. Ibi nibyo kugeza n'ubu bita petrodolari, nubwo aya mahirwe arimo kugenda aca Amerika mu myanya y'intoki, kubera ko ibihugu byatangiye kwemera ndetse no gucuruza peteroli mu yandi mafaranga nk'amayuan y'Ubushinwa, amaruble y'Uburusiya n'ayandi. Muri uko kurwanira kugenzura isoko ry'ubucuruzi bwa peteroli, ni nako habaga harimo mafia yo ku rwego rwo hejuru, na ya mikino wakwita sinabyaye. Uwacungaga nabi baramubirinduraga, apfa kuba hari inyungu z'igihugu gikomeye yitambitse, yaba yabikoze abishaka cyangwa se atabishaka. Mu 1953 wari umuyobozi wa Iran yahiritswe ku butegetsi, hajyaho undi wari ufite amatwara yoroheje, wemera kumvira no kurinda inyungu za Amerika. Iyicwa rya Patrice Lumumba muri Kongo mu 1961, intambara muri Iraq n'ibindi byose byabaga bifite aho bihuriye no gushaka kuvangira Amerika, Ubufaransa n'Ubwongereza mu karima bihingiye. Ikinyejana cya 20 cyagiye kurangira sosiyete za mbere zikize ku isi ziyobowe n'izicuruza peteroli. Nubwo OPEC yagiye ishyiraho ikigero ntarengwa cy'ingano ya peteroli ibihugu bigize bitemerewe kurenza ku isoko kugira ngo babone uko binjiza gatubutse, hari igihe bimwe mu bihugu bitigeze bibikurikiza. Byagiye birenga kuri ayo mabwiriza bigashyira ku isoko peteroli nyinshi bitewe n'ibibazo by'ubukungu byifitiye. Akenshi babyemeranyagaho iyo ibiciro bya peteroli byabaga biri hejuru, ariko byajya hasi buri wese akohereza ku isoko bitewe n'ibyo ashaka kwinjiza. Nko mu bihe by'icyorezo cya COVID-19, ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli byaraguye cyane ku buryo nko muri Amerika ho byagiye hasi bikabije. Ibihugu bigize OPEC byafashe ingamba zo kugabanya peteroli byoherezaga ku isoko kugera ibiciro byongeye kuzamuka. Kuba Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu zivanye muri OPEC kandi ntabwo ari igitangaza, kubera ko hari n'ibindi bihugu byavuyemo mbere, nka Qatar yavuyemo mu 2019, Angola, Equateur na Indonesia nabyo byavuyemo. Ibindi biba bihagaritse ubunyamuryango bwabyo. Ijambo rya OPEC mu bucuruzi bw'ibikomoka kuri peteroli ku isi ryagiye rigabanuka uko hagendaga havumburwa andi mariba ya peteroli mu bihugu bitandukanye ku isi. Nko mu myaka y'1970, kimwe cya kabiri cya peteroli yose yacuruzwaga ku isi yaturukaga mu bihugu bigize OPEC. Ariko kuri ubu uruhare rw'uyu muryango ku isoko mpuzamahanga rurangana na 30%. Ibi bigatuma icyemezo bafata nubwo gishobora kuba gikomeye kitagira ingaruka nyinshi, kubera ko abantu bafite ahandi henshi bashobora kuvana ibikomoka kuri peteroli. Uyu mwanzuro wo kwivana muri OPEC kwa Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu ushobora kugira ingaruka ku muryango ubwawo, ariko ku isoko rusange biragoye ko hari impinduka zikomeye zizabaho, haba mu biciro n'ibindi. Ikarita ikomeye izatuma ibiciro bikomeza kuzamuka cyangwa se bikagabanuka muri iyi minsi ni umuhora wa Hormuz wafunzwe na Iran amezi akaba baye 2. Nshuti bakunze mudasiba kutwumva, ikiganiro cyacu cya none naha tugisoreje.